Kitheka ni wirigiro bwako ni thirite uri na kagoroga kega narua Jumatano ya tariki 24 mweri Jujwa kenda 2025 bito wakabwe mutharibi monanirie wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ngoshogeri nkatho mwanya ni bwega muno ntubugita na mbere kurumirira a Meru TV we watu thi nyumba nteto iraire na igweta miangatene ya mugongo jwa Meru kumakireni kiriwe na kimoni. Thank you very much. No tuthingatire gukirukira mitandao ya kinati Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Itanambira kuthingatira jirana joto kuretera ondaika oburaja gutunduka kumandena ondena. Tuambiririe na yegie mpangaratano kiri rwa kithomo. Jama ingi jethirite jagitunduka ire riboti shegie mwerekera jwa rwangiro rwa kithomo. Tiarimo ba GSS kwithira bakiromba ociathi ningi wagibwa mbeca cia competition arimo banene arungamiri bo mashukuru bakionania kurega kunganiro kwao ningi mpangaratano kiri rwangi rwa kithomo yegie new funding model irebati kwithira kiringa jeki aciari yegie umenyeri bwa ana baraba kuthomera shukuru cia nkathi ya iguru kema kia wasu kirungamirite arimo bashukuru cia nkathi ya iguru bakiruta mukana kiri thirikari kuingia mawirani ira ni collective bargaining agreement kana baithire bagika mathaga jango gende inde narua senator wa county ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya nacibiretie kuonania kurega kunganirwo kwawe akimeneria kira akuga ni mpangaratano yegiriera ria ana baraba kuthomera Tharaka ni kuthukanga kwa irasi kuthukanga kwa miako iraibati kwithira yagerethitwe ni thirikari kenda ana nabo baithira bakithomera arakuri na riera rirega mwandiki wetu wa nteto kuma county ya Tharaka Nithi nwe Ndegera wa Iguna na riboti. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya no athiete na mbere kwinyiria kuri na bateotirira kithomo muno kuma gicigo munge kia Tharaka arakeriomite kwithirwa akiuga mana kwithirwa Tharaka nitharenjete gukorokera kithomo monkira kagitani gaka mbinge ja jukuru gicigo munge kia Tharaka timba kebora chomba kwithirwa ikithi na mbere kwagithiria kithomo ndi seneta wenu wa Tharaka Nithi nyunde ne kuruba thatu ne kuruba kana ndi na muntu weta wa chuka ya Ng'ombe constituency ndena muntu wetu wa Momara na nile muntu wetu wa Mutharaka na Mutharaka no rigetie munde gotie chukuru yeta wa Chuka High School Tharaka eno kweyo kwe chukuru yeta wa Meru School Tharaka eno kwe chukuru yeta wa Comboys Tharaka eno Tharaka uko wetu wona muntu akiuma rogoro kwa kuthomithia na imwana ndeni nenga tikwe na ali ngodigeretia ndeto mwana mbio nenga titoka ya thiba Tharaka na aluno ntino kwena mwathu ito kwa ne watu na machukuru matheru Tharaka eno constituency ngodigeretia ndeto ito kwa watu na ana chukuru ile kwa wata ma A kwa wata ma B ngodigeretia ndeto mbagalieni na intamari sobi yako munde de sento Tharaka Nithi mubango wako kile wantera kegenda kana utieri bia ndikaende nkona kambe wa libile kalieni kandi bokana na wani kile gakwa ikonkwanga na kongeta tege machukuru ndo ndiko menya kwamba okana mbao ya chukuru ikiora mbao ya chukuru tegada agakeria mantomegio utongoria bwagana gutwika gagicigo munge kia Tharaka nombeta gwikira gwakira mutongoria gana gutongoria gicigo munge giki kia Tharaka wakira mutongoria kimugwetana rekondi gana kuna buraro thiria kariba Tharaka twachoka njero ntajuri andu nwate utamu tido kinoru Mutharaka kende kwa jeshi wali yake noru owakinya mutindo kaiteguna gaita andru yumete gukamura tu njero tira chakariga no to amatana tu akanina mono ya chakariga u Tharaka yande ko binge mono yande ko jeshi twachoka twaya muntu wata wanja yo kiondo njawa kiondo agituka muyumbe ngemu yatindaga ukomeje kutuanza ngeba tunyame gwe njero njimto wetu njawa kiondo no watu andekera limo bakera 7 no tutyo bua kuma primary bua mwanga class 7 ndaba mulimu walimu Mutharaka no tubatari huko twachoka twaya muntu wetu wakagwema mundu kakwatika gwema oyeto taka gwema nyamo wakagwema kagwema ya aturuta Meru county yetiye zeto kwa Tharaka Nithi district mbodi gani ntobato na choka toneka county ya district inte Tharaka Nithi ya qualify na kutoka county wala muntu weta wa mudo muyo kagwema sadira 3 times bila sawa mudo muyo no wala tamandesa kwa school Tharaka kwa ila murango sorry ndirigana cha murango kwa mono
lakini kwa ina murango wakili sisa sawa murango adhi tambo liko emwe murango watu wakili mugambe thomere togambi biyombi tirika nawe ati murango wa by the way na tiko ena wako mutokurika na mbele murango anothona na tikage ni ango musiasa na imo choro ko mugalua enta kuririka na murango ile gombo kwa kunto rutenda kuririka sisa sawa ndoeto ele muro muiro aya ekira machukuru Monday school wachakacha maingi muno na muro muiro no akomana CDF kagita kaburo muiro CDF akoma komana mbunge actually mbunge yakomana kagwema CDF yakomana kagwema tamu ya mwisho CDF yachokana na muiro ola bwaro dire achoka rutire itonga tu ino ino agura mambazi machukuru botigeretia ndoeto so sale toyo kwa aliade na manifesto ya Njero Kiondo ya Jawa Kiondo nina manifesto ya Njero Teturi Andu nina manifesto ya Kagwema nina manifesto ya Muiro nina manifesto ya Jinji botigeretia ndo baba mundo yeye na experience agora ndio kantie ndio kagitani wa kombete kwethera gicokeria andu bake bagiciaca bara kinya bombete kwethera bake munengera ni twarira bombete kwethera reke mwendia kiri antu na yendo kwa mtu akianadua yeye gataya Ichereti ni aramire yeye nkuru tenda timu teni yeye wa umbeta wa nkuru yeye nkuru rongia sisa sawa yeye mbio no hata tena mtende kuramba kura no watu ndio luto ndio watu ndio luto mtende anga no watu ndio mdomo ngoke njoke no watu ndio mduara no watu ndio Susani no watu ndio kendeke no watu ndio ataya ende wa mtu kwa tai nkuru mweye nkuru joto ametozile mote sisa sawa na ando tuela uno ntaiwa ntanda kimba ya nkuru no wako na kimba ya nkuru atu wanageuka na nkuru kalande goro miaka magana anto iba dingarigoro kwa bino tu wako ndombera tafadhali no ndo waya na kalande goro miaka magana bodi geretia ndo wanankuru no kere todo moterio tuko kumele kila kaina no mankomele rungura mutiawe ke ngana ikenda kwenda hata utoa tisa sawa ni danganire kuambiwa kiao ndio moterio sawa ndio gari makomu kwa heshima tafadhali kuma gecigo munge kya Tharaka ngiripotera Meru TV rito kambita ndagara waigona agitina wakau aciari bacukuru ya Bure King'ori ni bashumirite bari na muthoro kiri maandamano ya kumweberia kiri igiti kia utongeria bwa cukuru uri mwarimu munene ni kira bashumiritie bakiaranirie na ndikiva nteto bakiuga ni urungamiri bobwe na winyangie bwa utonga bwa cukuru ripoti thirwaniri ni mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma na bwaciari bacukuru ya primary ya Bure King'ori ni baumirite na kuinga obisi ya mwarimu munene cukuru neije munini wawe na kinyankuruki sto ya byakuria cukuru neije nera kinyankuruki aciari baba bethirite bakiuria na bao bethire bagicianira nere bakiaria na metha ya nteto ya Meru TV bakuga bathithitie ujo nyuma ya mwarimu munene cukuru neije nawo kumenyekana ja Stephen Mugambi Nguthari kwithire nyangitie into bya cukuru eje bunene mantu jara ndonere akienda mantu ja kuthara into bya cukuru ndaigua nti kuumiria na twacwa mucemani ora jumba igwe kwa jwara kakenda at least tuona into bya cukuru bikwenda kwendwa mwarimu bite kwendwa na ndarunga mandera aciari baria uma no ntumitinya jeje properties cia aciari cionthe muciari na bati kwithirwa akimenya nontu ni akiewe na imari jawe na ni akigukaria into biawe nontu cukuru ni etu into bia cukuru and teacher into bia cukuru metejaje tugite endu ere marandu na metera endetwe mwankira au ute marandu jari jegora turare akwiko kwatwa mashati barari nkuruki aciari bana bara barajirite mbeca cia baitete ngugi na baterona mucara mwanka thai jana ndi aratemere miti aja ira jaju yitura twaugite ijutemwe na jure jungi are nyangirie miti akue yonthe na mbeca ire cionthe ura twenda ithithitie au Harambee yenyewe tuliamua tufanye harambee. Alienda akafungua akaunti kwa majina zake, anafungua akaunti na majina zake, alafu anaambia wazazi tuweke pesa ya harambee hapo.
alafu anasikizwa tena huko akikunywa pombe akisema ati anataka kununua gari. Hatutaki huyo mwalimu na hatumutaki. Nkurukia chiari baba ni baugite mbeca ciethirite cikiongerwa cia bisi cukurune iji aura gugukea na kinya kwaga ngwataniro injega gatigati ka mwalimu munene ujo na chiari ba cukuru iji. Mantu yara ndi nayo mwalimu akara akiongera mbeca mara no rite mbeca narua ruju akenga mwana na bureranite akueka nyantuku inkai ona school fees kinyo muntu urite school fees yethira mwana we na akuingwa na rokere no engire na ndi bange bengiri story book rokere narua engira mwana story book acoke umiare amarete na ndi batu turi aciari tuga batu kiratu kwenda ito changerwa mwalimu batu wake ni othina yetu na kinyoka munenkera cash ati andika amura womba ufuatilia andika penji ntuku wenga akaandika penji yengi ende naye akuwe mkweli. Ile shida yetu kubwa ni ati hata tukilipa school fees wengine tunalipa na inapotea. Unakuja unaambiwa kwa sababu ulileta cash na haina statement na alikuandika kwa karatasi. Sasa ingine unakuja unaandika kwa karatasi. Ile karatasi ikikuja hakuna. Unaambiwa sasa wewe utalipa school fees ingine. Kuna wengine wetu wamelipa school fees tumemaliza. Ama ni aje wazazi? Tumelipa fees tumemaliza, lakini unakuja unaambiwa hujalipa kitu. Kesho yake mtoto anafukuzwa nyumbani. Kenge kumakire aciari baba ni ati mwalimu uu naretene mucemano jwa mbundi muthenya jwa egoro na mbundi iji kugeria kuria biuria bia mbeca mwalimu uu ethera kibatiga obisi na gwita egoro turaria mucemano jwa mbundi na no ratwitite mbundi neu atina minutes atina reports na orwa report yoyote ile kinyame kamite ni endetie mite lakini bendetie mite no tobwa riskie ire no kinya thaa ire oa miteje gya kugwira stima touga tumiendie lakini na ndia orwa report ire ya ore athitheri na mbeca ire twenderio ora kuringana na ora tugite twika mite ate gutwa ate tayari kueja nayo na umara na atiga kamite mucemanione auga wate tayari gucokia kiuria kionthe kiriako akorua orua minutes ni atatu kathithia auga gete mwarimu deputy teacher twandikire minutes aratigire mbundi mucemanione na auga we kakoja kwagirwa Anthony mbere ya arimu bayo na no ugire tayari ate andikira mbundi minutes na no tunya minutes cia micemani eu ingi yonthe agwitu atira mbere kuejana nere na ndiro mbare yao ni mwalimu munene uju ethire akeberwa cukurune iji ndio ndauga batucenjerie mwalimu ure othaye ndi master na nde toriuga nguthari masti gageta batuigwa kana barage gutuigwa ate skuru akairi ubu ejete mieri mikai nyuma ya mwalimu munene uju kinya kurwa na andiki bandeto cukurune iji nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam ya kiego yantu bausho gicigombunge kia Egebe South ibashumiretie kulalamika bagitariria kinyamara baithirite bagikurukira kia kuthukanga kwa barabara ciao kera bakiolotera MCA wao Timothy Mutweri na rietwa ringi kabako ningi bakioria governor Mutumanto Ithingia gwishumiria gwikua kiriro kiao na kubathondekera barabara ii itwikite kinyamara kiribo Mukiri Onkonja na ribotia Akarin na chori bakamwile rele luluma kiogo yanto boche wandi nebo umete na muthuro munene kuolotela kiara kiringa bana Mutumanto Ithingia amwe na MCA Timothy Mutweri kana kabako na ntuba barabara cio kumba kwithiri kithukanga bakiuga ati bo batianirwe na kaita kara kinya bona musiba kana muntu akwite bomba kwithira bakimukamata na ituro indi no ntongariye mathiko etuma kwithira kelukira kinya barabara neje ona kinya kaita kara muntu aswa bomba kwithira poemikira mongo bakiuga ende kinikyo kinyamaro kinene kirentorene yi tibaki kwithirania atori ba Mutumanto Ithingia urani gavana wa kaunti ya Meru na ende bakimuria kalikana etorare na amenye weni montori no kya kwithira ati balikana bo bateta na mbere kumwatela areo kinya MCU wo batwe na laithirite kia mwile ni aumite na laithirite kia mwile thina ira twe na cio cheroi barabara stima
na kumea wengwa barabara cietu na itiretie antu kwingi kwi utuku nderwa kuya thaa ithatu indi mutuma na kumea batu tutinjiri barabara na kumea barabara yetu bira bieku inkomongo bira bio tuinyeletie buru nao kimwile tutinjira na mwangatha inya njira batu utiona ko betere nyo ganda wogo kuiba bakirwa bakamata amere akamata wana kiongo batu tutura kwatu tutinjira sebetira batwe kugethera kuna maiti ya kuete ntorene yetu batu gotweka katukaya na ituro nonto tore arome batu aya Oriu ni bakuabo batitayari kwitha bekilukira thini iji seukilukangira maiyene na nonto ni nkamongo cio yuri barabareni iji na bena atongoria kathumba barabathurite mutuma no lelie mantu ya asiari bawe tokorera muno na kabako mutori goni ongabana ntekora ya ngabana oni kan kori atire ngabana oni nde mutori okya muile ndingete kura tokaringa kura kenda tokoringira nikenda maendeleo ya ntorene na kabako batu to ngekoro thai kinya mweko batu kweta kura mwana batu katokamata batu mathikone katoikaira thando kwetu Nkiripotera Meru TV kuma Kamwila Lulu Manto Bocho Wande Gembe South Mbeta Mokiri Onkonja Kagitinaga ni kiriro nagukaya kwa mushie kumanteresia kiwajani kaunti ya Isiolo bakirira kioto kiao ni kiraba kuganigeria ria ikunga ibai mubiashara munene igeria ria kubashuna mugunda jwao eka 10 mushijo mukoro Jilo Kumpa ora akiaria ameneretie geria ri akiuga inya nyuma yawe gwikinyithia kirimo bishi ya kumutungatira yeye igeria riawe ria kuithira hari na munda jwawe eka cionthe 10 niririte rigitila etilie nonto bo mabisaba kwenda nkukumo ninge kumutatira na kurema umuthikira ni miario wa tumbaru ni mwari wake Shukri ura atariritie kinyamara ithe Jilo haithirite agikurukira kuma mwaka jo 1991 baikoja mugunda jo mwaka jo 96 97 kinyamara kiao gikiambiriria ririgeria riao gutindikirwo ome ya mugunda jo mwende wa Laiboni Mushijo mukuru ya Jilo kuma kiwanjani Isiolo ni bashumbiretie kuriranikira bakuwa mabitha bathirikari ni bawatanirite nambana nikendo baijira munda yuo untu mukuru jo kwatwire mundene yo kuma mwaka yongirie mama na 1990 na yo moe mimi shamba hii ni yangu mmeshika 1991 96 kanso na katangaza andika vacation mina andika vacation 1997 mebitishwa na kaenda kila mtu angalie geji ya mulango jina yake. Mimi naenda angalia jina yangu iko hima nyawuna laganya ardhi jirani yangu barua jibi naandikia shamba ni Abiba 1991 meshika shamba na beleka mimi kotini. Akiari mukuru Jilo arua kinya nyuma ya koti kuita na kuwa munda yone yoawe amba barabera siombuya nibetere na mbere na bareya nancho kathomba no mwengatia kuwawe buru koti meenda mara mbili. Kwa kwanza anaisha sema yemeshinda, atasema dokumenti yangu hakuna metolewa, lakini Abili kakubaliwa. Wakati Abili mekubaliwa, karatasi yangu karatasi minashinda. Kamwambia Abiba hakuna chochote iko naye, kesi yako umetupwa. Kama iko na kesi enda land allocation, ende huko. Abiba beteli naenda huko na kuja watu 45. Sasa katoa mimi ndani nyumba, katoa mimi ndani ya shamba, metolewa nje. Haya, mimi naenda polisi Kisima, naandika OB, polisi achukui hatua. Merudi mara 4 leo Mangila huko na Mutara, kashinda kuna mbutu mekosa saidizi.
Shukuriachi ni mwari wa Mukoroyo na harani mwari wa family ye. Zile tumekuja huko tumekalishwa wakae watu waandike statement kila kitu, wamekataa sisi tusaidie mzee. Mzee hajui mambo ya miaka. Hawataki sisi tumsaidie, ati shamba ni ya mzee, acha mzee ajisemee. Mzee hajui 1992 2025, he doesn't know that. He's confused na alikuwa amechanganyikiwa hata vile aliona watu wengi na machief. Alilia mpaka akachanganyikiwa akashindwa kuongea. Wanataka kupoteza hiyo statement ya mzee Ia na ile ya Habiba Dima Duba ndio chief apone, asionekane chief ni muhalifu. Bagikojere kare ya kariba kiwanjani ni bameneretio ntobobo nene bakiwa batoire bakemenya munda yone ya Mukoroyo kuma katene. Taifa limefika, watu wameumia sana. Huyu mzee amehangaika, hata si wenyewe tumemhurumia sana, hana mbele hana nyuma. Tafadhalini sana tuingilieni kati. Viongozi, mimi najua mnataka kura ya Waturkana, mnataka kura ya Waborana, mnataka kura ya Wasomali, lakini sasa land ya mtu jamii nyingine nawekwa hapo ndani watu wapigane, itatusaidia na nini? Tunataka haki itendeke. Mimi kitu nanishangaisha hapa ni moja. Kitu nanishangaisha ni hao machief na hao madio. Kama judiciary imekata kesi, imeamua kitu ni yako. How come sawa wanasema watutambue judiciary? Na kio kerero kia njeje kere thirikari. Manja wala dhulumu mimi. Dio na chief hakuna mahali hatujaenda kwa usaidizi, hatujapata. Maskini hawezi pata haki. Keripotera Meru TV kuma kiwanjani sio Lombeta wa Mwende Walaiboni. Nabo akari na tori akwe na mwitho Jwaloloi ningi jure akwe ni gishikumbunge kia Tigania West. Bashimiritie barina mudoro monene ni kiraba kuga ni witithu na mbere kwa inyangwa bwa mwitho jure akwe na Jwakeya. Bakiuria mubunge wao John Mutunga Kanywithia nontu bwae agukirira makarika ja winyangia bwarera ora kwithirite kuri na mogaruruku jarera ndigorone. Ripoti ithirwo ni mwandiki wetu wa Nteto kumwa mwirio Yuatiania Adams Muturia Wathirija. Akarina tori barabathirunkirini mwitho ya liutu yoelekene na mwitho wa Keya ndene gicumbi gatigano Steve chumirite na kuonania muthuro yo bakwa wenyangia boitangamiti bwithirite bugite na mbere kiri mwitho yo na bakari ya kariba tara bamenyethetwe mantu yege witongo komiti mwitho yo na bateko menyora witangamiti no, lakini biyo tori yare mwangendi tutikomya miti irate yere gutemwa for the last chumia bithatu bina bithiri utuku muthanya no ngere ati tutikomya no tema bana tutero ibao bautema kana ine wita ibao baufaidika akati benjaro yaire ko ya participation ya anturi tikaba tukero abati tu wananchi kethira kwibo tufaidika ka kethira kwi no tunkumira mutungale no tukulaumu ontunyeru ate ya tata ate nyaru meane ate kuitambe na tinya ko na uri ntemenye barabara ni musu nyayo ngonyeru ate ya ru Kiambu etere na uru ntemeana uru ndi barabara hii nawe mutunga hii kinyako rubu kuendelea na temeni wakura tukulaumu tema miti mutunga no ntu tweri chai to twangu atwikira lami na kundreno tukulaumu no tela mitona nkorogia karibe bethirite bakionanio bwa bobo kwithima bebi muthono ibamba kwithira bikiuma wona wenyangi bobwetete na mbere muthono yo bweta na mbere boy bibi ngi no ibiomi na tamenya bure wita ingwa tori jira wito tuko mite itangi barabara chingene ya ila gatwitira twara wito twita twatura jonde chingene twarombere ngwina turatwa lero tenguinya barabara ira ingwa tukielukaro githiro kiro kiki karibana ndi gujirite mambo ya siasa na kinyana biashara ra kikimboi kana bensundo bete kwithira gichumira kumba kwithira kimenerie karikari bethirite nkiringirwa thimu nyingi muno ni akari baimbira kwina witi kanoke thibwa miti mwithone yu na akari tutamenya miti rita itwatea tutamenya uti public participation ya bwethwa twirwa ina miti witwa eta miti itwene president aina campaign ya kwanda miti 15 billion kiri kipindi ki twinakio kiuria kira tukuria turi akariba Tigania West constituency na atakumbika president aithira ina campaign ya kwandithia miti 15 billion lakini muitho yayo iyukethwa kethira ibarabara kupanua barabara itokomya kwina barabara na arantu batwire barabara ye miathene tibwithitwe barabara ye kaga ene miomponi tibwithitwe barabara ya kamoja tibwithitwe antu ibakurira muno ibarabara tukauria atiri kakumba kwithira ibarabara ekubwithwa nao kana muitho ne yote na antu
na nara antu bari barabara itabwithwo no kabakurira niwe muramiri wa mitho akaunti ne Meru Winton Dakano mbirite kwithakiwa onto bobo njarene chioni bakumenya bra kwithira ugita na mbere. The government is quite aware, KFS is quite aware about the removal of the trees along Mikindori, that Mikindori road, and they are being cut. So all that was followed, and Kera paid for the trees about to 1.2 million, and the number of trees was 997 trees along that road. Nkiripoti la Meru TV kumatia Nembetanda Msimuturia wa Dhirinja. Nia riboti ukethira itumilekeli ya herato kubanganiritia kirimetha ya Meru TV. Ngushukiri nkatho cia mwanya kumakirini kiriwe na kimonimoni. Thank you very much. Amwe niwo twetheti nyombe nteto iri na igweta kathetu ni Kamero. Noite na mbere gututhingatira kiri mitandao ya kina de Facebook @Meru TV Kenya, kiri YouTube @Meru TV Kenya, na aria tugwita na mbere gukumenyethia nteto ndeka ondeka, itha kwa itha, ntuko on ntuko, kumandena ondena, miangatene mugongo jo Amiro gutigira jaku na jo jabata ni jakumurekwa ndikibeto ba nteto bakinyite idigithio miangatene mugongo jo Amiro gutigira na jo ni jagugukinyira na njira ira ebateri nteto zaruku nteto kimensho ni kuma kirimetha ya nteto Meru TV. Bito akabo mutharimi nwe monaniri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri nkwendero tuko bubwega.